clear tu le ngai thatu zong te in zawa in chibai ka buka cheu tuntuma chuan Premier League game week somni pangana pathian ni zana in khel Liverpool le Manchester City te match review karon nei don ani Premier League game week somni pangana pathian ni zan in khel munom takmaya Manchester City chuan khual mual Anfield-ah mual nei tu Liverpool an neya point thum lutak an hlo chuak ani he in khela hian Manchester City lamin Sydney sikhatin nena an changa mi khual lamtan hian Bernardo Silva le Erling Haaland ten goal khat ve khungin mual nei tu lam atangin Dominic Szoboszlai chuan goal khat a khung ve bawk ani team pahnih ten in khel hmunom tak min hluya en tu te mit le beng po atlai khop mai club lian pahnih in su an nimiawa game tempo arangin boruak po atang at ngal ani adan ngai te le kan lo rin lok angin Manchester City lamin ball an chang tam zoka amma ero chu final third ta an thutluk na siam a fu tok thin lawa kha City ta chona poi hleng ka hria a chance thado do in siam thei kha a flop ta thin ani Liverpool lam khan high pressing an ron press do pop ani an tumber chu City lam kha du thala ball in pek kwal tir lo khani top mai ne an press nat ema wang defensive thata Manchester City lam an tal boy trap thina tisual ningat se Liverpool lam khan an hrem zui don tina ni amaro chu Pep Guardiola hnuai inzir ball in pek kwal thiam tak mai tiki taka thiam tak Manchester City lam khan poi khen tur khopin tisual an nei lova an fak omane Liverpool lam khan high pressing an mana wangin an midfield lai kha pop na sa thina a chan chu an forward te khan midfield le defense lam ngai tu alawa an press pop wang ani a khata tak khan City lam defensive third atanga omzenei taka bola chhuat chia khan goal chance lawam tak nei thei din huna anding tangal thina ni tichuan nisina ka soi chia kha final third a van doi thak takin kan tinge Manchester City in base and park lova chu ti ni lo se first half chung khan goal ni thum khung thei tur anding ka hria a khatianga chuan player technical do lek Ryan Cherky te kha hanom ta se adana dang do ngem o kati a chan chu creative playmaker ani a ball a thiama a finga a ball pek chhu a thane chu wang chuan Ryan Cherky anin khel bulatan lo kha keimi mal takin Manchester City tan khan kalo ui puine Liverpool le Manchester City te in match hon hi a hmunom thina a chan chu an game hi a tempo aranga a physical boka anin norton zak maya anin pekwal vak lem nova an direct maya chuan Liverpool lam counter attack a hlom thina goal pon khung trap thina a mairo chu Manchester City defender te an che thatlanga a bikin an defender lak lu thar Maggei fak a phu zualin ka hria a chang chuan a che dan kha a hlom trap thinem o ti thei tur chu ani ve a penalty hial choi trap khan a che a maro chu khatiang game ro room le harsa a chuan risk han lak do te pokha angai ve a hriat thiam om veo ne first half chuin goal khat ma lut lo ma se chance kan hmunuala game tan tirte Haaland chance thlate Semenyo sotte Liverpool lama tangin Hugo Ekitike chance mute po a hlo omani amaro chu soitong khan an duber net ero antipor lo thuani tichuan second half tan ani a first half ngot ai chuan Liverpool game aron thachau khop maya chance po an nei zutani tichuan an duang ngein Liverpool lamin goal an khungta a Dominic Szoboszlai free kick goal thazet mangin minute somsari palina Reds lamin ma an hruai ani he Hungarian international hian season kalmeka Liverpool tan in elna hrang goal kwale assist voi sari athok chuak to a tho hlok hle team tana a in pek na hero pui ka ti a versatile mai te hi a fakom thlota kan hriat angin a position panga hi central midfield ani ama ero chu tul dana zirin right back ate attacking midfield ate winger ate a khel kwal theya team hian an chhor tang kai hle ne tichuan Szoboszlai goal khatma Liverpool in ma an hruai khan
Liverpool fans te tluka lo lom ve dang an oma chu Arsenal fans ten ni a chan chu point kwa han fal kha an chak don ani amaro chu an lom na arei lo lua minute somriat palina Bernardo Silva goal mangin City lamin an sipur an suta 1-1 anita ne Bernardo Silva kan shia tangin Manchester City captain ani Pep Guardiola po hian du hle ne chan chu player thatak tak Kevin De Bruyne te Ilkay Gundogan te Walker te Ederson te ho achel lo lai po Bernardo Silva ala chel ram hi Bernardo Silva aduzia tilang tu aning ka shia tu na phei chuan kan shia tangin team captain hiala ada to ne he tin Bernardo Silva thatna chu a work rate mol mai hi goal le assist tam tak nei chi player ani lem nova ama ero chu team tan thian a thok rima a tho hloka atlantama a chetama ne ka soi thiam dana chuan midangina ro puina an chan theina tura na har sa lo thok tu ani kan tinge tin a versatile mai te hi a fak oma central midfield, attacking midfield, defensive midfield, right wing, scan striker, full back ang tepo a khel kwal vek thei mai hi a fak oma player thu oile team ta na in petak ani wang hian Pep po hian ala thla phal mai lo ni na langani le game akirang Bernardo Silva atanga goal kan mu nuin City lam an du tok mai lova thei top an chuanara kan mu chun zama Matheus Nunes penalty lo chua mangin Haaland injury time 90 plus 3 minute penalty akhunga score 2-1 ani tani Manchester City and comeback ta City lamachang goal ni kan mu nu point team ni te tangin chance kan la mu chun zawa McAllister shot Donnarumman thazeda andang te kha apuyani khatiang khopa afan thei a stretch thei kha amaka ama apalian boxi goalkeeper na zongina andan thei lo tur adangane top class goalkeeper ani zia kha aron sone tichuan hun top dona Manchester City lamin counter attack mangin an goal thumna an khunga amaro chu var mang en that ani nuin goal kha pomlo ani Liverpool goal lut chun khung tu Sabos Lion red card a choi zui bokani engpon is a game hunam tak ani men Rayman thinte ti hian Manchester City chuan khelsom ni panga atanga point somnga hlo chuak toin table panina anni chun zoma Liverpool lam ve thung hi khelsom ni panga atanga point som thum pakwa hlo chuak toin table parukna anni thungani City hian nikum November thla khan sithum fain Etihad Stadium Liverpool anlo sapto nizan lama ni se sinhi sikhatin Anfield-ah nena an chang le bokani sang kha zakwa somthum parukatanga somthum pasari season nuwa home le away Liverpool an nele masak ber tumani nge ani awm zia chuan kum somriat pakua zet nuwa home le away Liverpool an nele theita chuni Manchester City lam an lompui khop mai ti chuan le Liverpool meu ne thei an ni ta ga chuan Manchester City lam an phur zual sot dona Anfield point thum lo chua thei hi title race kan na tel zele tina statement lian tak rol tak anin ka shia hei hian an mabak league game som pathuma te chet sual an tum to lo zia atilang chiang leng ka shia tun din huna pakhatna Arsenal le patnina Manchester City te in thlauna hi point ruk ani league game som pathum khel tur la point ruka in thlau hi atam angin alangna ama aro chu heti zong hian soitai la point ruk chu game nia chin fel thei thilani tin Arsenal le Manchester City te hi kan ma April thla online ma chon le dona anin ma chon na tur mun enge kan ti chuan Etihad Stadium ani 6-pointer game poi mol tuk ani dona chu wangin thil khendan le la thleng thei tur ngei tua chet hian Arsenal tan thamwang taka lo omchi ani ngot lo ani chuan Arsenal fans te ka soi thei lam ni lo se Arsenal le Manchester City te dang lam na enge anzia chumo season top lama Arsenal chu an noi tel tela Manchester City lamero an thatel tel thungani chu an dang lam na ni
Manchester City chuan pressure an ngam lutuk Arsenal lam chuan an ngam thin lova an che sual pha thin ani champion tur chuan pressure ngam tak team ni angai chuta tak chuan Arsenal hian in siam that an mamo a physical mai baka mentally an chak thada an hoisen angai ni no moi choi phu khopan hoisen angaya champion tur chuan thiam le that chau atok lova hoisen tel angai ni chu hoisen na chia chu season liam ta te Arsenal tlak cham ani a tun season aro anin siam tha ani lo chuan an champion lo chan tur ka hello ni engponi se title race bo ruak angai nom chho zel don ni te poina langa season tir phatata champion tura karin Arsenal le champion tura kalarin ngam chia lo Manchester City te anhanin khalfal le tur hi apui dona angai nom dona Premier League te ngai nom tu le Premier League game week kan ha hel chan an ni lo theilo ni tin title race mai ni lo top 4 huanga season khartum season thara Champions League kheltum Aston Villa te Manchester United Chelsea Liverpool te ho anhanin chho tur hi a hmu nom dona angai nom dona chu wangin tun season Premier League z chu game week top thlenga hmu nom kan be sei thayang le tikhan tun tumatan chuan kan du tok le phot mayanga kan video te tha India Bank war thak in ti ni chuan lo like kula kan channel hi in lo subscribe bok don nia thlir tu le ngai thatu zong te in zawai chunga thinlung takin lom thu kan soye hun man nuam vekole